Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. I mani hosi ya beef eka vunanga bya Xitsonga? Loko ho va hi swi lemukile hi ta swi vona leswaku beef i xipayisisi lexi nandzikisaka game ya vunanga bya Xitsonga. Namuntlha na va ku ya vulavula hi beef exikarhi ka Mr Post na Benny Mayengani the president. Loko hi ta va hi yingiseli beef ya vona kusukela eka malembe ndzhaku ya hambana. Loko u languta malembe ndzhaku loko Mr Post va ha ri eka team Shirimani, beef ya vona a ku ri liya ya ku a yi tumbela kumbexana a yi tele ngopfu ku gega. Kambe kusukela loko va sukile eka team Shirimani ivi va endla nghoma leyi nga eka album leyi nga thyiwa leswaku ri Madlokonya, leyi nga huma hi lembe ra 2021, leyi thyiwe leswaku ri ku cinca ve le hansi. Laha se a va hi tivisa leswaku ri se va endla hi ku rhandza hi mhaka ya ku loko va ha ri eka team Shirimani a swi tikomba ingaku a ku ri na swipimelo leswi a va pimeliwa swona loko swi fika eka tlhelo ra beef. Hi voni loko se va karhi va tiyimela va endla tinsimu ta beef hi twa ku va na ku cinca hi ndlela leyi se va beefisa xiswona. Beef ya Mr Post i beef liya ya tihanyi. Loko va beefa munhu va n'wi beefa na hi swirho swa ndyangu wa yena, ku nga va ku ri vana, ku nga va ku ri nsati, ku nga va ku ri vatswari, va tlhela va beefa na hi vafi. Se loko mi yingiseli mi ta swi twa leswaku ri beef ya Mr Post yi tele ngopfu tihanyi. Hi yo mhaka van'wani va vula leswaku ri Mr Post i Heroda kumbexana i Pilato eka beef, hi mhaka ya ku a va na ntwela vusiwana, va biha mbilu loko swi fika eka beef. Kambe loko se ni ta va ni yingiseli beef ya Benny Mayengani the president leyi nga huma hi lembe ra 2022 eka N'wendzamhala, beef ya N'waswigalani, hi voni Benny Mayengani the president va cinca mabifelo. Tanihi ntolovelo Benny Mayengani the president, beef ya vona hi liya ya ku yi na ku hlekisa kumbexana yi na mafenya eka yona, kambe yi karhi yi vava. Se hi vona eka lembe ra 2022 hi N'wendzamhala va cincanyana kantsongo hi ndlela leyi va beefisaka xiswona ku ya hi ntolovelo wa vona, laha hi nga vona va fika va beefa Gagashi. Benny Mayengani the president hi voni se va fika va beefa na hi vatswari va munhu. A va sunguli ku va swi endla, va swi endlile le ka risimu ra Swingwiringwiri loko va beefa n'wana n'wama 1-1 va n'wi beefa hi vatswari va yena. Kambe eka risimu ra N'waswigalani swi nyanye ngopfu. Hi yo mhaka loko ni ta va ni yingiseli beef ya Benny Mayengani the president leyi nga eka risimu ra N'waswigalani swi ni endla leswaku ri ni va na mavonelo yo hambana. Khale a ni vona ingaku Mr Post hi vona va fambaka emahlweni loko swi fika eka beef, hi mhaka ku beef ya vona yi va yi ri na tihanyi. Kambe loko ni ta va ni yingiseli beef ya Benny Mayengani the president leyi va nga beefa na Gagashi eka yona, swi ni endla leswaku ri ni cinca miehleketo ndzi vula leswaku ri Benny Mayengani the president hi vona hosi ya beef eka vunanga bya Xitsonga. Benny Mayengani the president va fiki va teka xidlodlo eka Mr Post hi tlhelo ra beef. Malembe ndzhaku Mr Post hi ku ya hi mina hi vona ni vona nga ka va famba mahlweni hi tlhelo ra beef hi mhaka ku beef ya vona yi tele ngopfu tihanyi. Kambe eka lembe ra 2022 hi N'wendzamhala Benny Mayengani the president ni vona ingaku va fiki va teka xidlodlo eka Mr Post hi mhaka ya ku beef ya vona yi fiki yi va na tihanyi, kasi hala tlhelo yi tlhela yi va na mafenya. Loko karhi u yingisela u twa ku nandzika hi yona. Se kokwalaho ka sweswo ni vona ingaku Benny Mayengani the president va fiki va teka xidlodlo eka Mr Post hi beef eka N'wendzamhala lembe ra 2022. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.